Lijep pozdrav svima, moje ime je Toni Milun, a lekcija današnja je binomna formula. Vrijedi li ovaj izraz da je u zagradi a plus b na kvadrat isto što i a na kvadrat plus b na kvadrat? Ne vrijedi. Ali ajmo provjeriti zašto. Uzmimo, znači ako imate neki izraz da niste sigurni je li on ispravan ili ne, gledajte, uzmite brojeve, evo 3 plus 5 na kvadrat. Ajmo onako pravilnim matematičkim redom. Prednost ima ono što je u zagradi. 3 plus 5 je 8. 8 na kvadrat je 64. Da smo išli vidjeti, je li 3 plus 5 na kvadrat isto što je 3 na kvadrat plus 5 na kvadrat? Da vidimo, hoće li to izaći 64 kako je ispravno ispalo. 3 na kvadrat je 9 plus 5 na kvadrat je 25, to je 34. Dakle, vidimo da ne možemo općenito pisati da je ovo jednako ovome. Dakle, a plus b na kvadrat nije isto što je a kvadrat plus b kvadrat. Sjetite se u osnovne kako ste vi to izvodili. A plus b na kvadrat je, znači kad se nešto kvadrira, to je taj izraz pomnožen sa sobom dva puta. I sad množimo svaki sa svakim i što ćete dobiti? Prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Ovo je bilo malo ponavljanje, sad idemo dalje. Da bismo izveli binomnu formulu, sad ćemo samo ukratko izračunati. A plus b na nultu. Svaki broj na nultu je 1. A plus b na prvu. Svaki izraz ili broj na prvu ostaje jednak samom sebi. Dakle, a plus b. Na kvadrat. Kvadrat binoma. A na kvadrat plus 2b plus b na kvadrat. To je formula iz 8. osnovne. Na treću. Učili ste ili u 8. ili u 1. srednjem. Prvi na treću, dakle a na treću, plus trostruki, prvi na kvadrat puta drugi. Svaki pojedini član, znači ovo je prvi član, ovo je drugi. Treći član opet ima 3, sad više neće biti niti a na treću, niti a na kvadrat, nego 7. Eksponent smanjuje, dakle sad a na prvu, a b rast, b na kvadrat. I za kraj plus b na treću. Pogledajte, ovo sam pisao namjerno u obliku trokuta, jer ako gledamo samo koeficijente, odnosno brojeve koji se nalaze ispred svakog člana, to su upravo brojevi Paskalovog trokuta. 1. 1a i 1b, dakle 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. A ovo ovdje su binomni koeficijenti zapravo. I zato dobivamo binomnu formulu. A plus b na n-tu općenito izgleda ovako. n povrh 0 puta prvi član na n-tu puta drugi na nultu. Dalje. Plus n povrh 1. Brojevi, ovi dole, rastu. Eksponent iznad prvog člana se smanjuje, sad će biti n minus 1. Puta ovaj drugi rast, b na kvadrat. Sljedeći član bi bio n povrh 2, a na n minus 2, pardon, ovdje imam grešku, ovdje je b na prvu. Dakle, sljedeći će biti n povrh 2, a na n minus 2 puta b na drugu. I tako dalje. Plus, opći član izgleda ovako, znači neki kati član. n povrh k puta a na n minus k puta b na k. Plus, i tako nastavljamo sve dok ne dođemo do kraja. n povrh n puta a na nultu, što će dati 1, i puta ovaj drugi član b na n-tu. Ako ja imam neki izraz, znači neki binom na n-tu, pitanje je koliko imam članova. Kad sam imao na kvadrat, imao sam 3 člana u raspisivanju. Kad je bio na treću, bila su 4 člana. Pazite, kad raspisujem na n-tu, imam n plus 1 članova. Znači, uvijek jedan više nego što je ovdje eksponent. Prije primjera, još samo da vidimo kako ovaj izraz jednostavnije zapisati. Jednostavnije znači kraće, možda će vama biti ovo komplicirano, ali pazite. Znači, imam a plus b na n-tu, dakle imat ću sveukupno n plus 1 član koji će se zbrajati. Ovo je prvi član, plus drugi, plus i tako dalje. Kad ja nešto zbrajam, u matematici mogu staviti ovako znak sum. Dakle, ja ću sad to sumirati. Šta sumiram? Znači, ove izraze koji imaju ovako nešto, imam a na neku, imam puta b na neku. Sada vidimo što se ne mijenja. U binomnom koeficijentu ovo gore n uvijek ostaje isto. Znači, tu mi je n. Pazite,
Ovo dole se mijenja. Ide od 0 do n. To se mijenja. Znači ovdje ne mogu to fiksirati, nego mogu to nazvati sa k i reći da meni taj k ide od 0 do n. Što se događa s eksponentom iznad a? Prvi je eksponent n, pa je sljedeći n minus 1, pa je u jednom trenutku dođemo do eksponenta n minus k. Dakle, smanjuje se. Što k više raste, meni je eksponent iznad a sve manji i manji. Kod b je obrnuto, što k više raste, ovaj eksponent je upravo, vidite, ako je tu 0, b je na 0. U ovom članu tu je 1, b je na prvu. Znači, točno koliko je tu, toliki će biti eksponent iznad b. Dakle, a na n minus k puta b na k. Evo, ako ću ja to ljepše zapisati. I to je to.